Selidumela ladlula nazo zombili izindondo kwelaseMelika kuphela amagama Best Male Artist African eyesibili Khuzani ayiwinayo njengoba bebhalile laphana-ke ukuthi Khuzani Mpungose wins his second international award Los Angeles, USA 3 November 2025 following his first victory on a prestigious Hollywood and African prestigious awards Harper Awards. Khuzani Mpungose has once again made history, this time walking away with the title of Best Male Artist African. Siyaqhubeka-ke i-article khona laphana njengoba bebhalile. Khuzani siphinde wahlabana indondo yesibili-ke njengoba sazi ukuthi-ke kwi-first night kwakuzi-2 kune-trophy or i-award ayitholile. Kwaphatheka abantu abaningi South Africa abafeva elinye iqhawe bangajabula baya ko-Google bayosesha izinto ey'ningi bephethwe i-heartburn isilungulela bebona ukuthi uKhuzani nakho ehamba ne-trend nakho uKhuzani into esingaye ekubeni kunomuntu okhiphile wathi uKhuzani akayingeni leyo nto leyo yena uzokwenza kahle empilweni yakhe uzophakamisa ibrand yakhe once more. Siyambongela uKhuzani. Eyokuqala-ke i-award angazi ukuthi ibizwa ngani sengikhohliwe kodwa nakhona ngaze ngibhede sengikhohliwe bayibonile abantu bazokuyo-check-a enye ividiyo laphana ukuthi ithini. So 2 awards for uKhuzani Mpungose ngobusuku obuyi-1 uzowabhala phakathi uKhuzani umkhulu uyesabeka eyibongele laphana kwafana nama-emoji-ke akhombisa konke kuyi-celebration ukuthi ujabule kangakanani-ke. Wabeseveza uKhuzani angazi-ke ukuthi qiniso kangakanani lento le noma uzobe sebuyile angazi. Wabesethi keda Khuzani Idlamlezi Mpungose umculo wamaskandi indondo ye-Harper Awards eNingizimu Afrika namhlanje ngo-5 shuthi uzobe sebuyile uKhuzani nimbhekeke laphana-ke izindaba zethu usually uMzansi wethu kuba u-163 ngagcina okwanjalo impela mshwana lapho ababhalile umbhalo wasuke wabamncane futhi leya number 163 yabona-ke manje khali futhi kuzoba nenkinga uzophinda vele ku-TV kuphinde nigule futhi kuphinde nibe nenkinga niphinde nizochaza kuphinde kube nama-explanation angapheli angaziwa ukuthi awani kanti isidingo salokho asikho bafethu ningaze niyihluphe ngampela ingane zakwethu. Le mpumelelo uKhuzani ahamba nayo eyenzakalayo kuyena eyakhe nje ewuyena uKhuzani akumele nize nikhathazeke kangaka ngoba ngampela bafethu siyabajabulela bonke abaculi osuke uphumelele nabanye bekhipha umsebenzi omuhle siyabajabulela siyeza kule channel sazokhuluma kodwa mase kuwuKhuzani sekumele inkulumo ishintshi no ku-wrong lokho. Kumele nje sibajabulela bonke-ke abantu-ke kwakuhle kwethu-ke indondo yingenile zonke kwaguqa sibonge kakhulu abantu kubehleli belindele ukwazi ukuthi kuhambe kanjani. Abanye sebeyitholile lezi ndaba lezi uKhuzani uba-update-ile vele ku-Facebook wakhe naku-WhatsApp channel uKhuzani abatshela nathi sizogcwalisela nje ukuthi-ke wenze kanjalo-ke akujwayelekile-ke lokhu okwenzakala uKhuzani kube yinto nje-ke emangazayo ukuthi yena ahamba ayele ngaphesheya engena ama-award waphinde wabuya na-2 akuyona-ke into-ke elula leyo. Usazophinde futhi ungenele amanye ahlahla amanye la e-South Africa nakhona ka-2 and i-Best Male ne-Best Maskandi album nisazobona nje nani ukuthi yena kuhamba njani. Injalo-ke indaba-ke ividiyo esizoyibamba la asifuni ukuthi size sikantaza kakhulu kusiyale sinale simbonga kakhulu uKhuzani uqhubeke njalo ndoda amadoda uyibambe kanjalo uqhubeke nje u-achieve zonke izinto iy'tala zakho uNkulunkulu konke nje khona ukusebenzele uqhubeke uphamise iflag e-South Africa uphamise iflag lamaskandi phambili ubakhombise ukuthi-ke noma bathi bona bame ngey'nombolo bacabanga ukuthi khonto abame ngayo ulokhu ukhona Khuzani ulokhu ubadlulile ulokhu ubahlula abafana bakweminye imizi ulokhu u-successful okuyiyona nto-ke bekuphuca yona.
hamba phambili Dlamlenze. Yasemandaba insizwa uphethe umaskandi umele uyahlonishwa nje ingenxa yabantu abafana bani noKhuzani nabaningi omaskandi abakhona. Kodwa-ke sibonge-ke indlela-ke uKhuzani asiphathe ngayo aze afikele aze awine ngoba nakho lokhu kuyangena ukuthi umuntu uyiphatha kanjani indlela abhiheva ngayo ukuze agcine esephumelela ngandlela aphumelela ngayo. Sikubona Khuzani Mfukampungose. Nisale kahle-ke sesiyobuya-ke ngelinye ilanga-ke sizonitshela-ke olunye udaba khona la kwiNdlovu Kasoweto TV uma kunento ebalulekile sibone ukuthi kumele sinitshelwe sinazise yona. Ngiyabonga nisale kahle.